Pemirsa nemonin rahina ditepon medangsia tanggal 7 Desember. Kerama desa adat Kesiman ngemargiang ngerebong utawi pengrebongan. Nanging ringgalahi mangkin nenten memargi sekadi katanya nih. Ngerebong memargi antuk ngumbeng utawi mewates santukan pembangunan gedong miwah Kuri Agung durung puput. Anutin seselah Bali TV, tanggal 6 Desember Kantun Manggi bahan bangunan ring wewidangan wantilan Pura Agung Petilan ring jabe sisi sani ketanyane keanggen murwodak sineri tatkala pengerebongan ring pemargin restorasi Kuri Agung taler durung puput. Duaning asa punika desa adat sampun merasiste kalih pemedalan miwah nyusun pedagingan ring pemedalan agung pet prade dreste nenten side kemargiang antuk ngubeng utawi mewates. Ketanyane arahina sedurung pengerebongan kerama yuana saking 3 banjar adat ring Kesiman sampun ngemiletin lomba ngelawar miwah lomba penjor rawe mangkin samian gedong miwah Bali Lantang sampun meias pina kegenah pengileng ngerebong antuk mubeng. Wakil Bendesa Adat Kesiman Guru Anomran Waramawasang Desa Adat Kesiman ngelintangin paiketan pemangku sampun ngemargiang paruman antuk maosang indik pemargin pengilen ring Pura Agung Petilan selami restorasi inucap kemargiang ring situs utama dani ngewawahin anutin paruman inucap edan pengerebongan ring Pura Agung Petilan pacang kekaweten galasia semeng kedulurin antuk ngias ide betara dalem raris ide sesunan persanak miwa premance kemargiang ring Pura Suang-suang puni ketaler sesunan merupa barong miwa rangde saking Singgi Sanur pemogan betul miwa topati nenten lunga ke Pura Agung Petilan. Usan katurang ide betara meias, umat sidengal turang sembah pengubaktian, mawit sia semeng, kantos pengilian pengerebongan puput, ringgalah sandi. Besok rusak. Swastiastu, ini ditiang nganganin jeruk Indonesia, mapisobia ingyan pakeling, ring sejeroning jagi ngebargiang pengerebongan, terakhir nebejang, sekali sani sampun kesumangaman ring parum penyangro pengerebongan, kemargi pengerebongan rahina benjang, wenten kemargi pengilian ngubeng, kemon benjang dan kini antu satukan ngiring nis menjantan wenten napi sinalih tunggal pengilian sana nenten kados tertang menawi yang kesida sampun ke bawah saya yang sida ring madya utama mandala jadi kemargiang yang pengilian sana nenten kados kecepatan manut kadi pemus sana jadi kedun ring rahina benjang ring krama sarang sami sudah bahagia kali mesti kami pun dekat dan pasar sana harus ledan jadi ngerebong ledangan satukan pemargin pengerebongan gue benjang jadi mubeng kados. Dane nugesang taler, Desa Adat Kesiman sumaken antuk ngemit kelestarian situs pengerebongan pinake dreste pingit sane sampun keunggang dados warisan budaya tak benda puni kemawinan Desa Adat rajek ngukuhang struktur adat miwah spiritual Desa Adat Kesiman. Swece Bali TV.